فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل يهبه في سبيل الله سبتون الله والله سبتون لكم والله يهبهن الذين بين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة سوتو بغندم أدنم سوتو دون الآخرة من عندنا جرن دم جتو أدنم وستو دون الآخرة مم بين غير كبنة لا الله نقول ما نجيب حاجة الله الآخرة كبين كبنة لا الله نقول بين غير كبنة. ومن يقاتل في سبيل الله كلنا كبار إلا والله فيقتل وراهن جم سهودين أو يغلب ولا فولي فسوف نؤتيه أجرا عظيما بفوف لا نقدم جود موني كبار الله الله غني دهن سوارام الجنة سواري ودني جنغال ودني بورو مجد بركانكم. وما لكم هلك هبيون لا تقاتلون أن كبتاك في سبيل الله إلا والله تي والمستضعفين برابة دولة نرجع نساقل والبحاء روبة نانتون نبيتا وولدان السكابة نانمكن اللورة الذين بين يقولون بنبيا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ربنا يا جميع من بتنبيا بندو انبياء على جميع من أخرجنا يلتم من هذه القرية نقول ورو الظالم أهلها غندا يبم كتونيوب يبم كتونيوب يلتم من ورو غندا يبم كتونيوب توني كيف راغال ابن دولاغ وجعلنا يا ودم من لدنك إمر ما وليا كادو من هذا من بدري من هات بتمبني من وجعلنا يا ودم من لدنك إمر ما يا ودم من إمر ما هاج نصيرا بل من ولا من بيرو تمبني هابور ويالله جابهم أون دواونون wonhen rokki men laawol mbaawi yaltude njehi heddiɓe ɓe ngon toon haa makka uddita fof wontidi sawan kadi nde makka udditande nela sa sallam ƴetti itab ibnu usayd atta ibnu usayd o wi ɗum yo toppito geɗɗe kala heen tooñanoɗo toon toppiro ha toñange mum yoftane ha timma keptannoɗo heen toppiro ha jomum artire ha timma ɗum waɗi makko udditande toñanoɓe ɓe fof mbawi yoftanede toñangeji muɗumen heɓtannoɓe ɓe fof mbawi heɓtanede ko keptanno ko alladina amanu julɓe gonɗiɓe allah ɓe ɓen yuqatiluna kaɓe fi sabilillahi e lawol allah gondi Allah kaɓete ko kañumen kaɓante ko laawol Allah ɗum waɗi ɗum ene foori e maɓɓe ene jarniɓe hunde fof wallina kafuru hefere ɓe noon ɓe gonna Allah ɓe yuqatiluna fi sabil ɗagut ɓe kaɓete koye laawol ɗagut laawol cheyɗani ɓe kaɓete koye laawol cheyɗani ƴen way weyodirde ɓe kaɓante ko laawol Allah ɓe kaɓante ko laawol cheyɗani tawno en gandi ɓe kaɓante ko laawol cheyɗani faqatilu awliya shaytan onon haɓanteɓe Allah ɓe kaɓe e yimɓe shaytan ɓe wonduɓe shaytan ɓe kaɓe e maɓɓe walla ɓe dina shaytan ɓe kaɓe e ɓen inna kayda shaytan kana da'ifan koɓe kewi ko fof rokkude habde maɓɓe sabu inna kayda shaytan sabu feere shaytan kana da'ifan ko meeɗi loodde tan feere shaytan ko meeɗi loodde tan meeɗa sembude tawde kono on woto kuleɓe woto ɗeñƴeɗeɓe ألم ترى بلا أياني إلى الذين بين قيل لهم بيابي كفوا أيديكم نانجي جود من أيوة سعد مغني مكان بنياجي ينلا أشوف كبير سبتم فينا هابوت يأشوف كبير بنبيا على نانجي كويمون kufu aydi nange koye moɗon woto jeehe oɗon kaɓoye
واقيموا الصلاة تفرد جولد هاي ينتانتو تفرد جولد وآتوا الزكاة غدا أسكال تتون جومين تندي دورن تندي تفرا جولد تتون أسكال هاري دنتلي نانغي كويمون بين نغني ادوم دون نبي غاتي كابوي فلما كتب عليهم القتال هذا فرلا مبهن دي هكذا ان نيو كابوي اذا فريق من نكي هوند مبه يخشان الناس كخشيه الله كل يمبه كل الله كل يمبه no kullire Allah ni gila wiya ka boyde be kam jatiri ciagal ko mi worno ko fof darti aw ashadda khashana walla ni Allah yimbe bur hulde do Allah yimbe be bur hulde e do Allah wa qalu bi lima katabta alaina qital rabbana ya anjama min lima katabta alaina qital hoksa biha min da min hare gila joni لولا أخرتنا أوان من يندم إلى جنب هايس أوان من يندم هايس وساكي هريابي من غلا دل من كان من غلا جود من غلا هدر حالي بعد بكالة قل ويبه متاع الدنيا قليل كدهم ترتي أدنكو كساد ستي جوم كأدن يدي ميج أدن ميجرو أدن حسن هبيها هيب نجده كساد كتر داه كذي كل مسألة نسبه قصر wala ngasa ngoppa dum dum wadum ko seeda warne watta hakkille mum e aduna wala akhiratu non aljanna khairul liman taqa bul mo jande wande kuldo Allah dentido wofde Allah dum wadi yob tinnubi dofto be dofto ko wiya ko be mbasa yidde aduna o ha mbasa doftade ko yamira ko wala tuzlamun on toni taake non ko gustanta ko golleji mon fatina ko furno garewel tamaro ay tamaro sa ƴeewi aldere nde wonko hurta hen kono gufilno huuro hen wiyete fatide on tan on gustantake haydara hay ko furno on gustantake moƴƴere mbaɗɗa nde kala no fotiri ka jogotede ha timma ɗum waɗi kala no kebbinirɗa no kebbinirta aynama takunu yudrikul mawtu kalta mbaɗon wonde ma mayinde heɓoy on toon walaw kuntum ha sinno gonɗon fi burujin mushayyatin koye saŋeji ɓurɗi towde ɓamta dow hay soko toon gonɗon ma mayi tawoy on toon wadde dogde mayde dandata nden noon bakkilɗe jaw ko kaɓoy ɗon nden jihaade o so on pooli on malama on dañi ha heewi so on poolama on malama so on jeehi aljannaji ɗo ɓurɗon dañde woto hulde mayde haɗɗon haɓoyeede sabu dogde mayde dandata mayde wayen to sibum hasantun yahudi ko sey nañi moƴƴere ha kadi hitande moƴƴi waɗi toɓa ha heewi ama waɗi yaqulu haali men ɓiɗum ɗo ko Allah koto Allah immori ko barke Allah okken ɗum moƴƴere Allah okken ɗum wa in tusibhum siyatu sena bone heeɓiɓe hokkere waɗi walla jarabi mbaɗi walla jarabeji mbaɗi ɓe mbiye ɗum ɗo ko gila o biten la arɗo guinneɗe caɗele ngari sa aji nokkuji hafireɓe ɗi ɓe mbiya gil julɓe ngari heen nokkuji natti tobde aɗen toɓanno ha heewa fof ko haɗa ka gotan ɓe mbiya ɗum koto ma immori jagol haali min andi so tawi woni bone ɓe mbiya koto ma immi ko an waɗi qul kullum min indillahi wiɓe fof immori koto Allah ko moƴƴi koye ko boni ko fof immori koto Allah sabu kala hen ko Allah dana wonta fama li haula alqawm hokko heɓɓe ɗo yimɓe kam holko heɓɓe yimɓe la yakaduna ɓe ɗeɓata yafqahuna famde haditha yewtere hokko ɓe ɗo yimɓe kam ɗeɓata famde yewtere kala ko haala e pamata ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika ma asabaka min hasanatin kala ko hemma e moƴƴere an neɗɗo kala ko hemma e moƴƴere fa min Allah immori koto Allah ko Allah rokkuma sabu a gollanani ko aɗa yiɗi a yiɓani Allah ko waɗanma ko taw saha gollanaa ko addanma goɗɗum wadde kala ko keɓɗa e moƴƴere ɓuranma ko rokkuma ɗum o ma asabaka min sayyi'atin kala ko hemma e bon noon e jarabiyeji caɗele fa min nafsika immi ko e ma ko golle ma tan joɓere golle ma tan joɓerɗa
walla golle ma won sababu ha menɗa ɗum ɗon mbiɗa tuuba dowruto tuuba kala jarabi ari neɗɗo a tan ko siftindemo Allah a tan ko siftindemo Allah wa arsalnaka linnasi rasulan min nelima an mouhammad ka helade faade yimɓe he fof linnasi yimɓe fof nelɗa e mumen wona ɓe wona banda ma ɓe tan wona arabeɓe tan wona hay julɓe tan ko yimɓe fof nelɗa sa attini hanke jaɓɗo fof naata hen wa kafa billahi shahidan Allah yoni seede won nelanga kanko nelma ɗum faade kadi yimɓe fof yimɓe paama noon man yuɗi rasula fagada ɗa Allah kala ɗoftiɗo nelaɗo on ɗoftima Allah kala ɗoftiɗo nelaɗo sallah sallam on ɗoftima Allah o man tawalla kala ɗurniɗo sari ɗoftade nelaɗo sallah sallam fama arsalnaka alayhim hafidan min nelanima an yaya darenaɓe ala an kay yettin tan waɗanma ko yettinde ha laaɓa ha e paama jaɓɗo naati hen ɗoftima on ɗoftima Allah malama tari ɗurni jokku haajuma an jokku yettinande heddiɓe acci ɗon e bone muɗum wa kafa billahi shahida Allah yoni seede ma yiɗi waye ɓuuɗuna ɗawa ɗum kadi ko woɓɓe kadi heen e nder yimɓe he won heen wiyoɓe ɗawa min jaɓi ɗoftade minen koye min gonta koye ɗoftade kala no mbiɗa ko noon ko mbiɗa fof ko ɗum kono fayda barazu min andi so jaltito maɗo so jaltito maɗo bayata ɗa e foti bayata waalda mana fewja suuɗa ɗa e foti min hunde maɓɓe hayre taguɗo ko jiɗa kalta ko so ngari ɓe jooɗe salama kala ko kala ɓe mbiya hatte minna ni min jaɓi ɗon tan kono soɓe jaltiɗa ɓe ñoñima jaawi peejo goɗɗum ko jiɗa kalanɗa ko ɓe peeje ɓe goofa ɓe jalta hen wallahu yaktubu ma yubayituna Allah ne winda koye pewjata koye mbaldata ko koye pewjata e caggal ma ko koye mbaldoyta ko omo winda ɗum kanko e kayitaji maɓɓe sabu yoɓɓe ay waaɓe noon ɓe fa aada ɗan ɗurnoɓe wa taftoɓe ni jokku haaju ma wa takka alallahi wakkile Allah hoolnoro Allah sabu Allah kañum yanata ma woto ƴeew yimɓe hay sinno kamɓe fof ɓe jaltema ha nanngu Allah ha tiɗa ma Allah walle wa kafa billahi wakilan sabu Allah yoni kolnoro Allah yoni wakil afala yatadabbaruna Qur'an ɓe mbiya kamɓe ɓe cikkiti won hen mbiya Qur'an o de ko haalte ko wona fof Allah haali wonen ko yamirte ko ela tan haala ne yamira walla haɗa taw Allah yamirani haɗani ay yawade gardigu e pamɗin ɗum e mbiya mata o finnanani gueɗɗe walla honde hen on yamira ni tawnano Allah wi tawnano fonno waade Allah wi afala yatadabbaruna mbeɗa ƴettita ko Qur'an mbeɗa ƴettita ko Qur'an walaw kana min indi ghayri llah sinno fof Qur'an immude ko tonata Allah immude ko goɗɗo mo wona Allah law jadu fi ma tawni ikhtilafan kathiran luura kewɗe ma tawni hen luural kewgal Qur'an no wayni ene wayi jiɓɓodirde ni en haati geɗɗe ni sinno fof nanta Allah immi ala baɗo wadde ko waynani wasa wadde luura e nder muɗum waɗa tan kono ɗum ɗo Qur'an saji hoore e hoore ala fof to luural woni hen wa ida jaahum won hen kadi koni jogui sifaji goɗɗo kadi sifaji ɗi ganduɗa ɗi moƴƴani e rendo ɗin sifaji ɗo o ndeɗe binnande goni e haalande hen wa ida jaahum so ari mabɓe amru hunde min al amni ko abbiti e banggue hoolade awil hayfal ko abbiti e banggue kulol so yiyama so tawi so nanama kaari en nan pewjane julɓe nan pewjane wuuro ngo bankulol walla nanama kaari en kay hankadi jantini jam heeɓima on banggue kala ko joomum en nani adawu bihi jaaha kaltoya joom ko nani fof tan yaha haltoya kaari en kay koni kaari en kay kona ko nani fof yahata wasata to haltoye banggue goɗɗi
waaɓe noon ɓe ko yimɓe lawɓe kadi ko bonnooɓe walaw radduhu ila rasul sinno fof ɓe duttino haala ka en laaɗo sallah sallam so joomum nani habar tan no wanne laaɗo sallah sallam to yahanne haalta ɓangi goɗɗi haalnani laaɗo tan direct wa ila uli amri minhu kadi walla ardiɓe so heɓani laaɗo so yakam ardiɓe he haalna ɓen min nani naggam e naggam sinno noon joom waɗatno acca e juuɗe ɓen hawna ko ɓen kaltante yimɓe ɓen kaltante tagal hol watte nden ɓuranno feet so mbaɗi noon laalimu hulleni yastambiɗunahu minhum nden kamɓe foɓɓirindaade geɗɗe ɓe ma ɓe nganndanno huunde ɓe ndewni ɗum haa ɓe ngannda ko woodi heen e ko woodaani heen kadi ɓe ngannda ne mbaawi yettirde yimɓe yettoo tawn hisa tawn hisni yimɓe to ardaani e maɓɓe doole ardaani sifa bonnugol sabu no habar arda ne waawi hulɓinde yimɓe haa donc dartade no ponno dartodaade walla wonno ardata kadi addani yimɓe nanngir ɗum ko bolle puyɗe mbasa heblade poti heblorade so ari bone yimɓe he wadde foti kala ko ari yettine mawɓe ɓen ƴewanno jaribodi ha ɓuuri andu ko woodi hen ganda jettinir yimɓe jettiniɓe ko selli wala fadlullahi aleykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalilan wala fadlullahi sinna ɓural allah aleykum e dow moɗon sona allah okkum ɓural wa rahmatuhu jumdere allah e moɗon sinnonan ɗum lattaba'tum ash-shaytana onon fof gabbaton shaytan illa qalilan sona seeɗa e moɗon shaytan yimirta e bone ko onon fof ɗum mbaɗan ɗon kono noon allah addi ɓural addi qur'an ne jangen ne finde noon ne haalno no mbatton ene jarton mbeɗa on mbasnade laabi seeɗani ɗi fewjata ɗi allah wi la sallah sallam faqatil fi sabilillahi an kay haaɓe tan e laawol allah ngol hayso kam fof ɓe goppima an nanngu allah ka ɓoyɗa an ɗum hunde wiyeten ko hunde harande ndeke ko hunde tinde ha ɓurti so woni la sallah sallam allah wi an tan hayso ko an tan goto heddi ya haɓoye nde yimɓe poti haɓoyeede o wi lat kallafa illa nafsaka a fof aka sona hoore ma ko hoore ma tan payɗa an kay felli tan aɗa haɓoye hayso ko an goto yatan ma allah walla wa harridil mu'minin hirjinjiɗo ɓen gonɗiɓe allah ɓe kam hirjinɗo ɓen sabu ɓen so harjini maɓe naati maɓe ngara sabu ɓen no gonɗini kala gonɗo allah e haqiqa mum so jam ara haɓoye e l'islam ma jaɓ yaade wa harridil mu'minin hirjinjiɗo ɓe gonɗiɓe allah ɓe asallahu yama jo allah an yakuffa nde o surata nde o heedata basallina kafaru caɗele walla finnere heefereɓe joom doole en eɓe jogii fof jogii kaɓorɗe mawɗe jogii kalisaji jogii peeje jogii fof haɗa hattade no wawi allah moƴƴere mum heedno on e bone maɓɓe wallahu achadda basan allahu achadda basan ko keewi finnere fof allah ɓuuri heede finnere ko keewi doole fof allah ɓuuri heede doole wa chat tankile kadi allah ɓuuri mawnude ɓuuri tiisde tankilen kulɓitingol walla leptugol lepte kulɓinooje allah ɓuuri ɗum jogaade kala ko ɓe jogii heen allah ɓuuri ɗum jogaade ɗum waɗi aan won hunde heen yaatan la sallah sallam wi walladi nafsi biyadihi l akhrujanna walaw wahdi eyi mi wondi mi futtana woni jungo mum hay so min gooto heddi komi jawa miɗa haɓoyeede fa hayb sabini rek o yaltini capan jeeɗiɗi waɗi ƴenke capan jeeɗiɗi waɗi ƴenke gabbimo ɓe jehi baddude soora ɓe jehi noon haa ɗon kisa heefereɓe ɓe tini ɓe ngari ɗon kisa kulti allah ɓe ɗo kulol ɓe kulti ɓe juttori no wirno to ñande no wirno no haalino ñande ni man yashfa shafaatan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa shafaatan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana allahu ala kulli shay'in muqita man yashfa kala mo en tefa mo en abbo shafaatan hasanatan tefaare moƴƴere ne yaani hawrude yimɓe ne walla ne moƴƴina walla ne fuɗɗa ko moƴƴi e ndeer yimɓe yakun lahu nasibun minha ma jomum dañ heen geɗal mum nabi sallallahu alaihi wasallam ene wiya kala puɗɗo laawa moƴƴol ma dañ baraji maggol kala gollirɗo ngol ma dañ baraji mum ɗo haa ñantare hayso jomum maayi ɗon ɗo ko fuɗɗo hono golliree baraji mum en tawiyama kanko
ومن يشفع كالكد تفلو مانا بدو شفاعة سيئة تفور بند أدي ودي كو أدي لورال كو أدي بند كو أدي ترغو يكون عندهم بدو يقول له كيف لما أني ما ده يقدر أمودو ما ده يقدر أمودو نون لا سيد كده وي بدو كبوني لا بونغول ما ده بكات مغول كلا قول ده هذا نقدر ما ده بكات مودو كده وكان الله على كل شيء مقيتا الله كم هو نفوف هم ودم هم حتن هو نفوف هم حتن كده هو نفوف كده كوجبه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإذا حييتم سنتم رام بتحية سمنادو سنبيام السلام عليكم فحيوا بأحسن منها وأنا تمن ري كبر مدير سمنادو أيام السلام عليكم يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثلا هاقول تيمود أو ردها ولكم دوتون السلام عليكم وعليكم السلام كم سبو سمينار سي سمينام كو فرد كو فرلون جود فرل جندي يدوم ان فوف سميتاد سي غودي السلام عليكم ان فين هاغول من سميتاد نفي من بكات كون سو غور سميتي متان يدي بكايتي دنج بكروي wal en nderi baraɗo ya bitayi bi asal ha go samita e ley men nan wal islam se isli hadi alhamdulillah ne waddi kala gonno yiyum yatam kallah sa goto wi anno kam fof minne bakkat kon so goto wi non hayti winne hidde be bakkaruji gede ba no getto ko gede mawde e nder yimbe inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba allah hunde fof o limi dum hunde fof mo andi kadi ko jabo ala famdi ala humon عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي ادرح عنك هذا الوثن فسمعته يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال أما إنهم لم يعبدوهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه رواه الترمذي عدي بن حاتم عدي يالله بلدم قال أبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ماري النبي صلى الله عليه وسلم ماري يهرنا صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب تو بورني دانم صليب كروا دي بيدو كريتيان بونتودي من ذهب قران فيرنا كانغي صليب كانغي بورني دانم فقال أبي كان صلى الله عليه وسلم يا عدي adi he idra hada anka hada watan o sanam badda ma itun sanam badda ma itun werdo o sanam badda e dane ma wasmito yagada namme onon o janga ayda Allah wiyanno ittakhadhu ahbarahum wa ruhbana arbaba min dunillah be jetti kambe yahudiyan kobe andi mabbe e baddum Allahji nasara be jetti labbe mumbe baddum Allahji min dunillah goppi Allah بقول الله بدبن الله قال أبينا كم صلى الله عليه وسلم أما إنهم كم بدهم لم يعبدوهم بالنوانب بلانب الله يتجنب وناوند يتجنب يندب الله فقال له يريد الله ولكنهم كسبوا كم كانوا إذا حلوا لهم شيء نغني بهونتن يسالهم بدون اندغي حسن الله هرمن هود تران بي اندغي كم بفوي مبر بي اندغي مان كدي وإذا حرم عليه شيء كمني بهون كدي حاشا الله دغنو دوم حرمه بكرمين مثلا جوم جيتي ودي هورم نياwo gaga Allah en dagna en harmina kala jabando mo wadi mo Allah ko Allah fonno dagnu e harminde Allah jeeno dagnu e harminde goddo wadi dagni harmini a jabani on fita wadi on Allah rawahu Tirmidhi قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والذين بين يكنزون الذهب والفضة مفتو قالوا كان خالص بدون كنز مفتو كان يجي كالساج ولا ينفقونها ينبتان في سبيل الله لا ولا الله ينبتان لا ولا الله ينبتان جهاد ينبتان كده هاي أسكت جلتنتا فبشرهم قلتن بين بعذاب أليم لبت موسى قلتن بين لبت موسى دم بكبر إني جودي من بكبر إن لبت يوم يحمى عليها نين دين كان يجي دين كالساج نقولنا فيها نقول شيء فينا جنگل جهنم هذه نقول جنگل جهنم فتكوى بها ناصر جباههم جاسم تيد مبي دم يتي ولا جنگ ها وجه شيء ناصر بناصر تيد مبي وجنوبهم بنجي مبي غتولدي الناسه وظهور كاسج مبي كاسج دكدي ناسه ndin jawdi moftonoga e mbiyo ngaluji dum don rendine wade boole nder jengo jahannam hawje coy be nasire jesse be nasire keceje be nasire bangeji he ni jawdi musi be mbiye hala maka nasul amsu be mbiye ko dum do moftono ko e modon ko dum don ko e modon fazugu mede ma kun tak moftono ko mede moftono ko عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرأ أبو هريرة يالا ولدم وعند النبي صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم قال قوته مودن نوانتا يوم القيامة درجة شجاعا أقرأ مبدي بل مود قال كويد بري الله كهي توك كويد ننتل قال هاي بتش دين بل jawdi ma ndi wattere ko boddi wan noon en leptuma ñen heen haa joomum ñaawe yaldande wasi askude an zeyd bin wahbi radiallahu anhu qaala maratu ala abi dharrin birrabadati فقلت ما أنزلك بهذه الأرض قال كنا بالشام فقالت الذين يكنزون ذهب الفضة الآية قال معاوية ما هذه فينا ما هي إلا في أهل الكتاب قلت إنها لفينا وفيهم زيد بن وهب قال أبي مرت على أبي ذر يبرتي ما أبو ذر بالربضة أودنك وره الدمد ودامد النفي يبرتي أبو ذر فقلت بما ما أنزلك بهذه الأرض عنكم هكو وكأدم ما هدلو وكأدم ما هدلو ديليد قالوا كنا بالشام من قلنا شام من قلنا شام ko Sam o wonno wondi ton e khalifa gondo ton barat ton khalifa Muawiyah ewa faqratu njangumi ay dal wiyata walla nek zaba fidat walla nek zaba fidat mofto khalisaje e kangeji on ay mbimi be al hadar dobe ko enen fof kala ma wiita wi ma hadi fina o aji pake meden o ayo na enen kalda hedo ma hiya illa fi ahli kitab o halda ton ko ahli kitab en sabu hala adi ka fof ahli kitab halanno wadde kambe kalda hedo ha joni gultu mimi ala inna hala fina fihim o ay adan ko enen e kambe fof ko enen ahli kitab fof halda durangal no mawni ha tiga sayyidina usman khalifa julbe gon non madina on lani Abu Dhar yi armadin on ari o kanan ko fuwon o halni monon o do ay Qur'an ko lurdi kam e Muawiya min yennam ayo ni halde e men no haaldiri e be yahudiyan ko be ni kanko no wi ayo haldo ko yahudiyan ko e kanyum e chrétien haaldane men butede julbe hen non yaade Abu Dhar cina sa mi tele ko non arta ko da hedda men ga kam e bisin do jabari يهرب هذا ودان مدين هدون وقال ابن عمر رضي الله عنهما هذا قبل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله ظهرا للأموال
سيدنا عمر ابن عمر وي هذا أو بن جودي تن وانتما جانغو بولال مونغال en halkuma qabla zakat ɗum ko jawdi wonnoon ko aadi askal ndi falamma unzila nde Allah jippini askal nde watti askede han kadi jaalaha Allahu ɗum hen Allah waɗi askal ngal ko laɓɓinte ɗiɗan waali jawɗele ɗe kala jawdi askandi ndin laaɓi hayti wonde bollal ngal ɗon leptu añan daran rawa sahih al-Bukhari an Saban radiyallahu anhu qala lamma nazalat والذين يكنزون الذهب والفضة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال بعض أصحابه يا رسول الله أنزل في الذهب والفضة ما أنزل لو علمنا أي المال خير فنتخذه فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه رواه الترمذي بإسناد حسن ثابان قالوا بي لما نزل آجبي خبر جودي كان خالص الله وي بين مفتو كان جي كاي ساج بتاد لاول الله ما يلتي بن لبت مود كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من قلنا لا سند دانغال من دندنا من الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض اصحابه هون صحابه بن بيمو كان صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انزل في الذهب في ما انزل كان خالص ايكو حالا هين الله وي مفتو كان جي كاي ساج به بتاد لاول الله بلتي بن لبتي مولى لبتي موسى تا كان خاص لبتي موسى وونتون لو علمنا حاننت من غاندي ايل ما خير هجر موجود هجر بن موجود فاتخذ من جيو نيجر من جوغودو ngapa kanga khais ta kanga khais ko ni way min dento dum min jodi wondi ni budum jidni fa qala wi sallallahu alaihi wasallam afdalu bi mujidi jodi fof lisanu zakirun dum gal dentotongal Allah kewɗo ko wirdata wa qalbun shakina ɓernde yettore Allah wa zawjatu mumita debbo juulɗo tu'inuhu ala imani men walla liman makko koye ɗum ɗo ɓuuri jawdi ɓuuri moƴƴundi ko ɗum ngal dentotongal Allah e ɓernde yettore Allah e debbo juulɗo moƴƴo ballomo e liman makko rawa Tirmidhi bi sanadin hasan صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم